Jel su ono Ljiljani znamenje moje kralja Bosne, države Bosne, Fiore? Nije. Šta je ono? Budem ja tako, pogotovo za petkovnu molitvu, da se pomolim sa ostalim ljudima, Bogu Svevišnjem, da me pomogne da sačuvam dostojanstvo svoje, sebe, svoga naroda, svoje zemlje, duha i tijela Bosne. Neispoštovanja prema onima koji su jurišajući na Evropu, takozvanim islamistima, uništili svaki trag moje države, svaki trag čak i moje biološke pripadnosti, moga etničkog identiteta i države. I neispoštovanje prema onima koji kao se brane od tog napada, to jest krstaši i križari, već prema ispoštovanje i zahvale prema svetim ljudima, velikim ljudima, Božjim poslanicima, iza kojih se oni kriju. Uz Božju pomoć i uz pomoć iskrenih vjernika moje bosanske duhovnosti, pameti, snage i volje, ja ću uzdignuti svoje znamenje na sve bogomolje u mojoj zemlji.